McBrown's kitchen. McBrown's kitchen. Yet to cano, get it bow. So when you know, no am I in here. Yet to cano, get it bow. So when you know, get my share. Hello, me mama kwaba eba McBrown's kitchen. And that's so ya baba be no aduane na manage say wo so waji akonwa wo be hwe ya me awie me da se pa and na ma ba die me ne me sister panyini and e baba be ye aduane no na ma me fa asida ma high sense everyday prices for everyday people sana tasty tom tomato mixer ahoodin wo mu and nothing you say strength comes from within. Delay mackerel and sardine. Nampa don't penny peche like that. Me da see delay. Na me bia me high sense fridge mu pe. Ube hu say awake purified drinking water. Ensuo no a me di ho dance de bia no. Enie sense your way and I make am for ma o weddings or parties. Efie baby bia water is life na no ani awake you. One for life. Awake your contributions ama cardio center kolebu tese dane dan nyina munti emwa bebre kɔ hɔ because of semoto awakening tino me ba cha launcher kitchen and I am a kitchen ama me kama and no tese unya launcher kitchen a omu beba be yama di hia so be frɛ omu budget nie entwehwɛmu ame hu sɛ cholesterol nim enu ntino sɛ udi a eyama nipadua no utimi de sra enye ni die keke budget Holy Ghost womuntini yesa de bom paye na me ba be ya aduane die me hia pa kese chance am de ya aduane so de papa ni nyina fi royal kitchenware for royal kitchenware omu won kran ni kumase ebusafo ene so hwe me twinwi trese yese moto Lisa Del Adaromo Lisa Del _gh omu Instagram me do number so betu dwa na wafrem wate me make up your allergina makeover allergina and na me crew be didi pe eye nyonyo gh ko Instagram ho nyonyo aduane e de me basisi ya brim Madam Hisense Mera fefe unya bibia na ani o Madam Hisense edwumentie ya na me mpontem nti na nka me pe microwave bi baako na ya me de aka me nkwan ne me fo e papa bi hye na ya so hwe we no rice cooker no na nka me de ano amo ene ampese ne metumi nya adaaje ahwe me series ne kama Mera me mo wana Madam Hisense me de gas cooker na me hia o me ye caterer nti me hia gas cooker me de be nnuane different na at the same time na sanso oven na me de be bake na masade agrele me na Madam Hisense. Hello. This year dem person me boa me here in kitchen. Na me here blender meet me dia nyam dia boa no. Na fe so meet me di aye juice dia man kola no. Abusiafo say the demand na doso obi aso ne request me ba cha momra wunyina momra every 18th October akopim 8th November Hisense garden nyina ya titi say I the first ever Hisense kitchen appliance promo. Gas cooker, electric cooker, rice cooker, microwave oven, blender, kettle, steamer. Hisense nyina ye papa. Entry power. You use so nya den. Na dia ye dia Hisense nyina ye stainless steel. Intiama no nyina ache. Wo kitchen nyama dada ni nyina. Emra so say wo pia gu baabi. Na tutu mika ko Hisense showroom bia. Can who say ya titi so say I am the first ever Hisense kitchen appliance promo. Hisense everyday prices for everyday people. Ene edru meso se me di abusuan hia mu yeni se die mu nim no omo jaje ade bia obeye no so beba hobi ti say uncle ni school judge no E wo say wo di kra no to school foforo mu auntie ama subai muja unse me so dodo ena mekuma awusiesie mu judge Debbie sister want to mindra sister e wo say wonya akokodro won hyehyeye bia obeye ho impo se nipa nyina na wonya adwe emum ade baako a wonyina gitum ne waduane no adedede ni ni hwam papa bia awon de draw wom eni fe eni se de paste na pi
Na yɛde fiber and vitamins aka ho nti. Tasty Tom and Rich Tomato Mix mabusua ne nyina aduane a ɛdɛ. Ɛsan so ma hoɔden. Tasty Tom and Rich Tomato Mix. Strength comes from within. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. 351251. I was here for me, Mama Kwaba McBrown's kitchen. And my name is Sister Penny Nebabeno. Number 1 striker in the business. Obakuma Wudo, Accra Wudo, Ghana Wudo. Still, number 1. DJ, the favorite song, what the amount? Bomame, Nami Panjeje, Akyere Bruwaa. Hey! Oh, macro. Hey, that was the one, man. Adieu, Akyere. Hey, I can't tune in there. I'm a monsieur. Yeah. And when ya, let's go. And then that's it, Brown match. Big shout out. Hey, serious. Number 1 striker. Thank you, Mr. DJ. I was at McBrown's kitchen there. Obapa, Akwaba. Number 1 striker. Who striker was senior Jumem? No size. Yeah, and also wedding. Green. Mama 5. I was halfway. She say na your refie ho kagra. Green. Obey green. Your refie home. Wow. Akyere, you answer. Watch the woman so proud. Oba pa you boy ingredients this way. Tomatoes. Jene. And your man idea nkwan no wa. Jene. Fanciful say onion. And meko. And ginger and ginger. And me wa precontre. Me wa salmon. Me wa adwene. Me wa prekese. And me wa super cool. And me wa beef. Wow. Me sa wo mmiri and me wa koto. Me wo nkruma me wo nwa chese. And be yere say. Akyere Bruwaa. Where da him fon kwan na be you. Mashada pa. I am for question and kwan pa na baba be yi. Mashada pa. Mama ya some chance and near be kuma me mark here pa because near idea. Mam kese. Me mark here. I wish for ya de sheshe so no. Ya we ingredients said ya check no. Ya baba be green. Me nwo me ti abrosan so. Yes me soma me yakwanyam. Enna me so nkwa no we nkwanyam no so de bia ye wo ye nyam fufu ya bre enna me ama fine me we ya me de wo me fufu. Oh okay. Enti ya nwo. De me ya nwo. By be fufu. Ebe fufu. Wow. Ene me sure say obe no anu anyama bi ti no. Ye oro chance mu. Ye oro ye royal chance papa mu. Royal kitchen way. So nice like us. And I'm really ya uru bibia mu. Ya uru bibia. Inti ye be ye nkwan no ye sha ase anu. Ye sha ase. Okay. Nsu na mantem. I want say high executive kitchen. Ti de kan no. Me start mam se kan na na. Mba choma e fakra dada. Domedo no. Domedo ne de precontre no. Precontre ne ven domedo. Oh okay. Domedo. Eno kasa be no. Nkran kasa utumi friend no kwe nso. Okay, no to my friend Brad Charles. A friend Brad Charles me din doso. Aboa ba ko ne din bebrebe. Inti precontre no na ebusuafo ya horo nwa twitwi ho kama de sekan atwitwi akire ne de ahia Akyere Bruwaa nti no obapa na yesa me nakra emerere ho biom nyasa dabi ya nkwan no ne ye bo ase no te ye kase ye bo nkwan ase a wata se obapa che na se de na koso nu ache na na hwe nkohwe o ye ne na musa na so why business asa wo job and ye say ye fane say enye cry nti se pede na no so ye de eno se jam sa fantini de menum ye mede
Ndi we ni ye we dey me dey garnish mu nkwan mu keke beef Ebusuafo me say ye nkwan no ana ye bo ase no ye pre kontwere wo mu dada ana ye beef no so kom Ashro kan fantan asa wo free fantan prowess Gomoa de go Oh, okay. Ufi e wa pam. Okay. Where then? Ya wo bibi ahun. Me. Na ya wo bibi ahun de nso aka me ho. Nza me pa ahoro re aprapra ntino. Ama aka me ho. Ebusuafo nkwan na ye nti ache. Emre no so ba ha. Emre ne ba ha. Emre no se emre. Aha, nti no se me sade be ya enchene ne me niam me de gu mu na be wurawura bibia mu nti no me wi a emre ne kwoto ne me yesi nchen ama enkwan ne bebe no ansa na me de gu ba for now na me pese enchene ne bibia ewurawura mu bi ati ase hensa udi mre no tum sa udi a wo se eda wonum sa taste bi eni okay Matiasie nti na ne bibia e ba ha sei bibia ba ha na minya fancy jaso minya fancy jaso ebe ko jaso time ebe ko me de niam na ina agum na me de menchene we no kura no because of we ni ntino beef no ene kotodwe ni ntino me fa nchene no enwum but me hia se me de garlic no okay me brand na me de egum esi ho asa me fa se me sizin anesa nti me wie se me nua me kontomre ne ade be wie no na niama na wurawura na mo ne koto no ne mire no ne ade ne mu okay also strategy ade bon kwan na se no plan no Ebusuafo ya hwe Akyere Bruwaa the green ebu no je ne ye ana tomatoes ne so me peketua ba ko pe won sa ade a me ye na me pese eye green aha nti wo de tomatoes no bebre ye pe na ama won kwan na asasa na akoye light soup that's it aha ne ni na akoye ko ya me mpe ne sa me pe ni green nti me pe ba ko pe okay ba ko pe na ade nkwan ni nyina ba ko pe na me de nkwan ni nyina sa me nam no do so ade me wo super wa ha me wo nwa wa ha unu se nwa nso ni nsuo no kura sa ma taste foforo okay me pensio you are right netro no esa na ama nkwan ni apai aye fita se ye nkwan foforo kura de ankan ha me nkwan foforo se bia light soup na se nkati ana be na be ankan ha ba won se we ni esi green what I sent sa green no se wan ma trotro no entwa ubo won se nkwan ne be na eni no aye ti se huro bi de ni bi sa okay wow pacho na ben mu hono no na na o so hono mo de nante nti ya na anwea ehihye ho ha nti na pese me san ho ni bi no kra de me menu mu de nti na me ko twa atena aye dan ye hia ne se me yi mu na aye number 1 saka nti ukro mo na hwa na onyini ye oh baby me ya wo me wo Madina na otna Madina na metna ya di nyini ye hwa na mko school ye me bibia sa ugo school wa Madina hefa me ko nkwanta 9 yes na form 4 school me wie na sa me ye eneba o me wie form 4 oh okay me wie form 4 na abe me pe afi na me hia nsuo be hwe ma me sa won ye won sa totoro ni na afio to bo sorry ko hwia ba na wasan de foforo be go ene nkwanta na se no wabu wo wa okay oh ajre wow I'm to na twa ada ode nchine fra na ana enu kwa lemon no kwa na nketwa no powerful chen akese no oh okay matia say na next time na ketwa no na ma try no so ahe ntani netra ne tema mensa sangu man nti ya nwa na so ya dan koka ho minimum baba akọ onu kwa na obi ka ho omo you two boys two ba ko edi sen panyina di sen
So say unya nebo, unu akwachuchu aba. 29 years. And how are the age of saying? Oh, na ha kwa ho. Aba. And now also unya nebo nanye. Ye kwa me kuma peso also. Kwa ho de nya meyi mam. Eh, achire mwai. Achire wo hu. Na ja ye ni bebre o. Wow. Ku omo. Oh, what's enu modenti. Me ma me de ya ne. Obesom sesi eku na me nu ho. Me nya nyine nu ho. Oh my obituary. Yeah. We dey on ten ho ase. Never say that for woman. I was McBrown's kitchen no. Akyere Bruwaa method odiku. We wu ana. Oh my God. Sasa dia akokọ etwitwa omomo refi so. Yes. Aha, nti me yi ni say ya. Right. Me pese me bie aha no ho. Na me yi ayi tuntum bi wo mu de ye nkwan a. Yeah. Na ma nkwan na ye tun we no. Ade mu we mu ye nwe. Oh, eja na kana na aye kokọ keke. Enye hwe nti ha no na. Enam ni nyina ni ha no. Aha. Ana ha no so so ode nantini nti ha na efi bi hyehyehye ho a. Me ade a me mpene me di bibi na obo hu no makobo anwem. Na sa ade na kura ha. Wow. And then my medication. You cotton. The lumba so cry na kind. Okoto na pasa mu adibi mu. Abu abi udon pasa ni atonam. Asam na bentanye no moda. What you say? Na nwa kra akoto no kra de na wo mu a. Enye ayi doctor say ye na hoade we na hoade we a. Enam bi enim. O de wi anu agogo. Ogogo benefit of crap. That's how the learning method now. Unti bibi asepe na wagogo. Ubenye free. Mate. Ogoni nyina. Ena senye echire na me wine na. Keno ana se o pa se be ye ubetua nkwan no. Bia na wo pe wa be nkwan no ubetu yi ha ne free wa. Na wo de ha na tua ho sei. Nti si tokro no kwan emma tuntum no MP abonten. Bruwaa. Ndame ya fatini. Wow. Wow, kotomo experience. Me ya fatini ntino. You are right. Let's obey you ni say ya. Ni say ya na. Won san kan tinka nema we nyina be konkwan ni mu. Be ko bi wo de ya be nkwan de. Ende nyamie nim ne kure no de ya be nkwan a. De hu hia ne se wo be rere efi na efi hu no obubu no more ne ade. Na wo de ne nsa na ba ko etua bebi a me kire ye. Tokuro no wono. De tua na de ya nkwan na. Be nkwan de se abeni bi wo be nua be wie kwa na eni ne etuntum dada. Ani amba. Mr. DJ. Me pa chopi. Bo me akire nyum ba ko wate. Hey, ate. Na dia wo dia atwamu o time senkwa Oh, me be wi a. Na mama me shatawale. O tashi o twati. Wow. Ana mache. Ya. Me kominjo, eso chatu amwa. Ayane ya. Owo batanye. Nanye ya. Me kominji. Wow, thank you, DJ. Hey, ana mache open na sempa. Hey. Hey, number one. Na sama nkasa. Etena nyoma na bibi ye me. Do. Enti abusafo, yauru ye kotono, yauru first one. Second one ni. Ye be ko third na. There. Ndi suma na. Okay. Kotono so ye den abambi. Wow. Na mpacho unsoja na kakra me no wai. Mi soja no. Mi so we asan, mi so we. Mama second. You, me ba.
Se we fian ka report o metumi ayo ha ma nti me ya ma wow mama je ana me yusu he na ya fe na ana me wo obese net ne edi tuja no famra ana say yae me to some fatum direct mama nyire no na say we nka on say kropo say de o kan net so na me hunsu apapa ho papa ho a on say ingredients na kasa chemu nti wo papa ho na eja ne kano eremu na etu duwa wote sentence me se pa ba kono kra no wote menum no ntudu acha medum no na o si we ye ndem mpacho me de me yigu enwansuo no Fanti girl. Ne wa wani tia. Efe blend me yin mama. Me blend them out. Okay. I'm from Africa. Right? Yeah. I'm a high sense blender busha for. Say aba e wo high sense showrooms. Inti no. Ubenya bi wo ho. Wow. Akyere Bruwaa. No say come match sense kese pa. Catch yourself on chance. Inti ma kese pa. Ayi your friend is saying. Super no. And ayi wo ho dada. Enchine wo ho dada. Nsuo ni we o dia. Unse super na enchine wo ho dada. Ya che we dey tete star ba. Super no enchine wo ho dada. Ana per control no so enchine wo ho dada. Okay. Nti se me kasa me de enchine fufuro so ka ho de season a. Edoso. Me de ka ho de season a obehun se me wie no na enchine etwa ho. Wa fi ase. Akyere me kwatitim ma sada pa me mpa de bia me de be dane me de be nunu ja oron sabra nti afi de kata so si ho ma me nti wu no wu ye ni say si ho kakra na garlic ne ne ma ni na na akyere titire kontomre sei abra ye stimu ye nam na busuafo akyere method ni ye serious akyere sei oso nyini wa medina ewia na se enkran na kumase na de bia wote adwuma de me akopie kumase ama ka akwa me nti ko ba na oto ehifa kumase no kumase ya se mete ho ana making de se ho kra na on say aha no madina ha no mebusuafo me ma me wa ha me nua no na wa ha nti na time bia no se nya adwuma na de me ba ha na me ba mebusuafie oh magazine me ba na to so change na fa no mra show but first start adwuma sesi ya ebusuafo wow Akyere Bruwaa number 1 striker na che who started your career is oh me de started wo concert party we started with Sunday school acting sorry Pentecost Church of Pentecost I don't know it so they are yeah sorry but as said they won't take crowd and say me kwa sorry bi oh what they said Church of Pentecost for they will be proud to know so you remember oh omunimpa intino we play no ma wura you don't find power we say na anua hyehyehye ha ba bi me say McBrown's kitchen yeah before say be approach you bia me hwe but me who say before say ye dey ma be si o invite wo no as in wo be appear no na say ye twa clean na time me pa na o start TV soba and adwuma ye de wa ba TV soba there
me started me my boys too ni wie ansa na me started art center. Okay. How many years? Center concert party. Hey. Me started edwuma pa say now man was saying. Na mekai. Me started edwuma 95. Okay. 95 or something. 96. 94. 94, 95. Okay. In the art center, and now joining group will be and now who produce who. Where me join ABB my concert party and on Pa George Nana or down until me could see Pa George in them. The Pa George artist no. Pa George is a team. It's a party, meaning no one will be capable to say they are coming. Sir, wow, Miss me boy no. Oh, sir. Sinimu no. Ona me ne ye kai da bisua. Pam papa me kai enye de na o pam ade no. Anya no a. Pam. Wow. Fa bedru ni bra. We say no akontombre na ni abedru no. Enye ayi na metete ye na ni nsa na me ye na. Kam de kenki tue bi awo no. Ka ba wie na ayi kontombre na a pie green. Mark Bakokra. Wow. Entino, yeah, take berry, quenches are so. Egu. Nana, it's after the Nitino way, any, and Catasso. I feel my men come a bunch and so maybe in an hour, so I ready. Nan quani and tambe, I say, my maid and me and some so. You, and you have a job, auntie. I'm your mom. And a jammer. I say, Nana, baby, mammy. Well, not me, no. Yeah, best your home. Okay. Now for the way next so. Yeah, the day no. I'm quite no. That's so. Okay. But to menya your friend is saying, grader. 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 Timber. And I'm a yeah, the grade idea. Greater. And Reggie, Mr. for grader. Matime for grader. Casaja, bro. Mr. Me pay grader. Where be? I win a grader. No, they were grady for photo. Me pay for phone and my fluffy and my family method. Abuna Bruna, I bayano. You're the grader for food. I bet it's a fool. Ah, so. Actually, na so we a producer. Ghana for share any more piece out. Na me maybe I'm in Pekka producing. I won't pay acting no crackers say producing this. Any show. So. Na me can say na producing a movie I had to watch. Movie send us for producer. Get to bed can 21 movies. My shock you. No, how? 2008. And I started producing. 11 years. And I'm a corset swap. Me corset swap to me trap. Be a me and son. Na me the album. Main trap run and you me two. My corset so create 4 crowd. Album. We are not me try. We are not try. I say, young quiet so me so near me. I say, Manu Kaka. Room round. Yes, I will know the bread when I bounce no meaning at it. No meaning at it, okay. I was trying for McBrown's kitchen, ye. Akyere Bruwaa and Kakasa. Watching a bunch and then a board, ye. I tend to say, why and say, over day. Maybe brandy. And quite no one and she own. Maybe no, Mammy Atre. Pajon Quantawa. A dear dear. Me pay dear. Okay. I was trying for intimate blind amount. Brand and patch on me pay you get swaby. Oh, me good now. I will anyway. You but in a woman come on. I tell you, Mathematic, I soon to me. I yet keep to our funny now. Okay, and to me, I yeah. And here, I was saying for wake a crown. Okay. To say I know any fear, maybe mouse you now. Any fear. Watch and said your pen. Nti acha won kwan ne mra ni bibie ehu abom. Say afa na madane no.
Okay. Nti se ebin a na me yi mre na si nchen. Ansa na me de me ne Ma ma me be hwe. Ana Uso se do so kra. Yeah, be ye. Nti enko ne kakra nkra. Awusafo Akyere Bruwaa fufuo. Ene ye be koyo. Akyere ne fufuo ye. Na na tumi ye ni se yo nti. Udi mechi ahwe ya wasa o blender. We the high sense blender be blender no pa. Osa aye. Eh ba. Ene we dia. Ma me fa nsuo kitu ebi ma yamfa. Sa ho. Akyere we dia just a high sense blender nko ho. Yes, high sense dia nko ho. Dey ka ko e dey. First day I may try me say me blender. Sa. Ansa na me. Ene we dia bo. Ko high sense blender. Na adwuma no. Anya high sense blender aboa. Wow. Mpacho sabe dey. Aye nti. Chie na. Nti ye be tue me ma ochense no. Na ye ntiti mu. Na so wo be ka wo fufuo no. Ache. Mi hwe hu we mo ho. Say ye soja don worry. Say no na me ka no. I know hu na be ka no. Wow. Remember we different crowd. Sade aka no. Energy a wadama. Unim. Yen fancy ni bingu asi ansai. Sa. Yen fancy mu ase. Ya Akyere Bruwaa na je a. Banchene so no. Wa ma banchene so antin mu a. Ma enso sabode enhyada nso. Okay. I was about to say Akyere Bruwaa operation ni de. Sa kwanya McBrown's nika mo nika ru an na nyamma. Nti no. Ode ne banchene ne board agum. Me anam de be kon kakra. Blend no. Yeah. Come. Number 1 striker. Na Akyere said you no go fafi. Movie ya obi sia me say mami we oye number 1 striker as I can ho. Ah, wo location ho. We mo say me twa movie a. Me ke come ho a. Akyere number 1 striker. Na so waje be bia. Wow. Nti Akyere wuyi cotton ni mile no. Okay. Abusafo ya twie fufuo na wie o. Ya twie fufuo na wie. Se de sia na nika kake. Efinana. For we si nche ho be na bu aso no. Nkata we so ma. Na benya meyi mame. Pacha menyam de. Ni kontomre. Men blend kontomre no. Okay. All right. Ama menyi ma. What me hwe? Me hwe ni nyina, right? Oh, okay. Until nsuo no aye de no ani nyina no ye de be blend it. Okay. All right. Akyere. Kontomre no so ma blend ewi. No mo why ade. Me pese me de meko ne kakra. Egum obi o na me se me pe meko pa nti me ye nkwan bia normally me de bi tutu nkwan me se be ya. Nti se salmon na meko na ekom no ho. Salmon na be tete. Salmon. Anaba na mo check on salmon. Na be tete nti na nam so a me twen ye Nti abusafo. Sabre Akyere de ne salmon egu ni green kwan ni me. E na de meko ye den. Egum. Meko no wa o pai no ho. Me pai na ansa na me ya. Akyere no so ni wow. Aba no ba da bi mpese wa we wada no. Afi na ye kontomre ne kwa nsusu ano. Ya wa. Sensu ne be wo no. Na shama nkwan na ewie but. Aka nche ne kakra wo. Beef no ne pe control no. Anti me pese me disi so na no ato no buhuru. Nti mfa nche no. Da bi twen ansa. Twen ansa. Na ntu no buhuru ma me na nafaja we no boam na fa nkwa. Okay. Nti me fa enkwan no mbra kese ne so. Don't. Na fe dum ketwa na. Na men socket way. Dum way. Na men so way. Okay.
me kana mu ye den no me ntumi fa nsuo nyu enye je sem de nsuo hye okay de nsuo gu ye chia na afi madwene no de madwene no egu enti a kire wo be kan se ya na wa fufuo na me fufuo na me na se nsuo hye no fufuo na me wo no wow a kire Mami. Trasa wa wo fufuo o se ba ni mami Imane mami nsuo hye enso no okay kakre Debbie wa ofa gum se de open kakre bi oho na say according to fufuo no so open de e posimu a umfa nsuo mu enso ye dan a we hia nsuo kakra oh okay bi okay abusa fo Akyere Bruwaa de nsuo egu na duane ho na fa we ni fa we mami me fa tire ni ma ho nti Akyere enkwan ne be ndɛn me de adwene na beto na kyese me wie me nkwan na anasa Bruwaa je ti na ya na ade black bi sha na ya na wo de sound amafin enye bu na yie na wo de to nkwan mu afa obewie na say light super na bibi black bi de mu ti adwene ne so nkwan nim wow say hwe fufuo edi abusafo kyese fufuo na kyese fufuo ankasa Akyere Bruwaa me hu say betumi aye ne say amana dan fufu pa enti adwene ne kom akadan Bruwaa wabom kwan pamfante for green pa wow Akyere chese nkwan anya light kakran ke esti wo one fantini na maka chose me ya fantini abusafo baby adun de sema kwa commercial break ya anhwa mesa nkwan na num se ya nti Akyere ya wie bibia me betiti me fufu na me wie na ya wie abusafo na mu kwa commercial break mra McBrown's kitchen aduane pa do Madam Hisense. Mera fefe. Unye bibia na. Ani o Madam Hisense. Edwumentie ya na me mpontem. Nti na nka me pe microwave bi baako. Na ya me de aka me nkwan no me fo ye papa bi hye. Na ya so hwe we no rice cooker no. Na nka me de ano amo eni ampesie no metumi nya adaaje. Ahwe me series ne kama. Mera. Me mo wana. Madam Hisense. Me de gas cooker na me hia o. Me ye caterer inti me hia gas cooker me de be nnuane different. Na at the same time na sanso oven na me de be bake. Na masade agrele me na. Madam Hisense. Hello. This year dem person me boa me here in kitchen. Na me ya blender. Blender makes me dia nyam dia boa no. Na fe so me ti be di aye juice dia man kola no. Abusiafo, say the demand na doso. Obi aso ne request. Me ba cha mumra. Munyina mumra. Every 18th October, akopim 8th November. Hisense jadi nyama nyina. Ya titi say. I am the first ever Hisense kitchen appliance promo. Gas cooker, electric cooker, rice cooker, microwave oven, blender, kettle, steamer. Hisense nyama nyina ye papa. Entry power. You use so nya den. Na dia ye dia Hisense nyama nyina ye stainless steel. Inti amano nyina ache. Wo kitchen nyama dada ni nyina. Amra so say wo pia gu baabi. Na tutu mika ko Hisense showroom bia. Can who say ya titi so say I am the first ever Hisense kitchen appliance promo. Hisense everyday prices for everyday people. Ene edru meso se me di abusuan hia mu yeni se di mu nim no omo jaje ade bia obeye no so beba hobi ti say uncle me school judge no e was say who did cry no to school foforo no auntie ama subai muja unse me so dodo ena mekuma awusiesie mu judge Debbie sister, want to mend sister. I was say we nya kokodro won hyehyeye bia obeye ho impo se nipa nyina na wonya adwe emum ade baako a wonyina agitum ne waduane no adedede ni ne hwam papa bia awon dro wom eni fe eni se de paste na pi na ye de fiber eni vitamins aka wonti Tasty Tom and Rich Tomato Mix mebusuani nyina aduane a ede esanso ma hodin Tasty Tom and Rich Tomato Mix. Strength comes from within. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. 2351251.
Why? Who know the? Masa, make you look and disturb me at the play game. And you know, if you have one of your training bar, we will treat me cook, but you try getting tomatoes, I go to delay my grand, we're going to talk on a manadi. Yeah, what's wrong, Papa? The man can't walk on a channel for chantre and to tomato sauce on some ice cream. Delay mackerel in tomato sauce. Nampa dompenimu. Borges extra virgin olive oil, best for salad dressing. A little of Borges classic olive oil will make delicious meals. Borges with garlic, excellent for your grills. Make your meals with Borges, always. Borges olive oil. This advertisement has been vetted and approved by FDA. McBrown's kitchen I was here for Ediane pa day. Akyere Bruwaa be yin kache. Green I ready and for phones what you try to your plate mu come. What kind? I ready baba baby. Hey, number 1 striker no. I was here for mom and Namenda high sense ya say. High sense everyday prices for everyday people. Won't say high sense there your home mamo. Inti amayam show. Ye name and be a discount. Kwana kwaje wo die. Me pa chopi. Tasty Tom, the only tomato mix with vitamins. Strength comes from within. Tasty Tom, dear no. Sa and Awake purified drinking water. One for life. Awake. Nyami shamo pa. Delay mackerel and sardine. Nampa dompenim. Peche like that. Launcher kitchen ye. Uhiya kitchen ya sheshe launcher for. No messes you feel mouth. Me de umu say. Borges olive oil come aboa phone. Me request him out any day, any time. The Borges never born ni pediano. Me pacho P. Royal kitchen way. Omu na mama nchensi. Se crowd omu mama nchensi akase. Mama de check me guest. Inti sa wo hwe Royal kitchen way for abusuafo. Call Instagram obe home sa na betumi a friend number yi. Friend omu 055-996-7002 and 020-813-8885. Kumase ninka number enam dia tudwa no madam aboafo ase awie de ye ba bedidi ai but enye enkwa de bedi aduane se de munim no mama me friend fan of McBrown's kitchen who also like Akyere Bruwaa. But before see be me trini say of dia Lisa Del GH on Instagram on the mama ai me dana say friend Lisa Del I was 054-060-1558. Na penny papa ibi. Say ya na fadanda hu be no. Akyere Bruwaa. Waduane ne ba bidi. Bra mem chawa de bra. Bra number 1 striker come and score. Hey, we just no. Akyere McBrown's kitchen ye nie. Ye can na ye. The only TV show over to now coffee. It said I was check akwa shopping. What does it? Shanema guani nyina ya odia. Enyema nyina ya odia Akyere. Tasty Tom, strength comes from within. Tasty Tom say me famao. Me yin makoma kwamo say ye boarding. Delay mackerel and sardine. Delay so say me famao. Good. Papa. Chance ya odia. If you Royal kitchen wear for, me fa na wase so ba McBrown's kitchen. Akyere Bruwaa. Pacho where dey? Iron. Is what? Iron. Spell me iron to me fa ma. I. I. Hey, kill. Okay. Akyere. One of this video. Akyere. High sense me ma iron yi. And the rice cooker. Rice cooker. High sense is coming from our so by McBrown's kitchen. And what you know? Borges olive oil. Here are my varieties. Nini na bi Bulgarian rice shawon and apple cider. O chef formula. Awake purified drinking water. Awake any royal drinks. Nini na ya wodia. Play any idea. Play. Na ye tun safre McBrown's
kitchen fan. Obapa, brand new did what? Yeah. Hey, I want to say. Nyame adum. Oh, femi ho ye. Nyame adum me ho ye pa. Meni so age. Chese, mami mahwe ni movie. Oya ade o. Mami me we ho. Neni so ade. Hey, number 1 striker no. Next chese. Meni age pa se. Show na yes for no. Pacho me tinase. Tinase. Pacho das. Akwaba. Yenna. Oh me. Ate, ye be di fufuo. Ye mompa esimen. Mana bawo. Na mo sha ka mo. Ana yenko. Ready. Yada wase. Amen. Wo se eto de eden na ye mfrɛ wo nso de wa we ni twase mu amre. Nti edi wi a ye de asedan na ewi be hye odi nkonkon no nyam yada wase adom ti amen. Amen. Se mo de na me ko frɛ na we so de mo. Ebuza for ye ba be didi. Ye green. And I am ready. Atre, ye nyina ye nte so e. Obi ante fufuo so. Ai. Amini kan serve me ho. Na me ta serve. Me guest yansa. Yeah. Emre no way. Sister Abedi. Wo hu ye de se ga twa photo na akọ. Mpacho me di pa. Onsu e bunu. Open kruma. Pacho mpem. Mami serve me mami nwie. Open kruma. Hey. The phone and grandma na so dey as one here. Any mre. And cotton, right? And a cotton. Yeah, wa pre-country, right? Pre-country. I say okay. Okay, pa. Voila. Odo. Father and bre. Mpacho Martin. So di bibia di pre-country di bibia. Mpacho me di bibia. Me nchiri hwe. Fakakra Hey, sister. Abayo. Mbeni pasa akura. Obe koto. 2. On sana mami he. Odo. Mo afa du mi de no so. Ani ban ne papa ti asio. Nyiro wudi. Manya abotra save me hu ye pa. Ai, se me di kanka. Onye ba ndia papa ti ase. Mama na na ma. Super kunu ho. Tibitoso fi aduane na edie. Kakra o sa. Oba ti super kunu wie. Okay. Ani ana de aka na be me dia. Oba pa didi. Ni ani same no ya na ntana ase o. Atani ya cha. Oba, akwaba, kuma so nim no. Pacho me nim pa. Me nim ne pa. Pa o. Nti ene wa hia ni. Wo asamba ku bi eda wa kuma so apesu bisa na. Bisa no. Me busa no. Yanko. Ne nkwan ni de ede. Ede pa. Meni agi fufuo no, me pe fufuo pa. Ani ebrambru nti nkwan no so koyi ani nkruma no so da so. And then person busa ma me ne se. Ma chire. Me pe movie pa, me show movie. Movie so ya me fe. Person me ho de nti a, wo part bia ya be isem. Ani edin. Please happen. Eh sister, na wo ba po, I say we show unya be pam me. Oh, pacho de adaroma. Nti me pam wo star. Ate ina no na, obe yi me free makonya so. Ina no ma me. Date na da bia wo de woni dindindin sa. Nana. And they say directors no, so na wo skura wonim. Wo one afro say o script are ready bra budget. Na Rose na who player. Then na wa obeka. What I say? But me to me say e bia na me ye ni yie. Nti na de bia no. Ya no mo person mo de saro na e ma me no. Afa wa wie concentrate na di wadian. Pacho ma. Na tie ye. That's all. Obaba. Na da na be movie bi onu afre me. Next year. Middle of next year. Be she so den there. Ache. Na wo say sini adwuma ya say. Akonkon ho.
Just ama production is slow kakra. And size say. But and say first no. Senior adwuma to say. First no there say we produce movie ya. When they come distributor na o marketer no mo. They hear say obo advert no why but and so there. Just how the chi ye who premiere ni ade na nti no. And says but when adwuma na ayedin. Okay. Okay. Okay, so what you want I didn't say. No premiere and that for. What is it? And now, can so the old boy advert out the money papa na me no. Akra no kuma say o mo acheche de ko ba bia. Ba we there we ha na wa ko no akoya ha na akoya. Enough from sir. Enough. Now you adwuma bi kan acting no ho ana. And producing. Me producing na many womb. I dey say me kwakwan so kakra but me fine no nye me serious ejuma dey say me ka say me kwakwa ejuma na me ejuma nti me nya kwan entna se me do obi so tena no ayebe dem sika then me produce my dem mama kata me say mama no movie 10,000 mama no movie 20,000 e hu sika na me kwakwa je nti na me concentrate now producing no so more. Oh. When you say, oh, me look different. Ache, and obi ba movie industry ma be encouraging so omra. Oh me encouraging the pass omra. We already so be change back rock kwan. Why not? E kira na pass. Some of frɛ e bi di am na ade na. E kira o mo kwan no. Just me need to me fa wondi mechi. En kokɔ kwan na ade but kwan na me do be fa me fa so no. Sa kwan na me kira o mo afa so. Ama wa fa so. Oh, okay. All right, mama. Obi hwe person oye sini. Akola bi hwe. Efutuo ben na ode be ma no. Because adwuma na boa. Nanso ahwe ye wo ho. Me futuo no be ma obi a person oye sini ni se. Obebu ade. Abra wo ase. No we sua ade. Sa na mama yansa na na. Obebu ade. Abra wo ase. We sua ade. No sua ade. Na aboa ma wadu de wadu. Anu na aboa ma no because atene bebre ya adesua. Wo sha ase ya kira. Yeah. Na say wa mra wo ase na bia da ta ka ba ko na be ka du a. Sa na ewunim ntino yenko ukọ na yeyi ya wafa anye yi a so na otu bebe nti se yeyi nso a na yeyi obi fa na be fa wo wati ase Papa me da se oba wati me da se pa se mutom nsa frɛ me nti kam ho ne na sis mami so ase ma ye da wase so mutom nsa frɛ wo ba ye abema ye dia no so aye wati anka se bi oni ampo wati je na ko je hey, Simon and Amu, J. Chancey free Royal Kitchenware for any budgets. The patch open person with the sra. For budgets, sra, we are way and namson. Way never to me about now. What it? Hey, Nedibi. Medase. I mean, sure. I am Simon Cassavas, not Nedi. I say, we are. Me. What was saying? I miss you and Cassara. Many I didn't move this to cry. Solve your problem. Angela. First year now. First year. Akyere Bruwaa. Me da se so ba wate. Me da se. Na me share na. Wa ma me amen. Ebusiafo. Na nama McBrown's mo impress you. Ana mo amada Roma na McBrown's kitchen tintim. Me da mo ase. Se mo hwe ene so amame. Onyame onom ye nkwa na yintimi share na otwense ne. Same time, same station. What you say? But they are my high sense. Tasty Tom, Royal Kitchenware, delay mackerel and sardine. I work purified drinking water, and at the same time, launcher kitchen. Oh, am I booking my mate? Akyere, now something so we see that view. Uguso. And you're too late. So, Bashusha, launcher kitchen for. Omna ya me kitchen mami. Omse so bia ye project bia.
from one behwe we be ma good price and McBrown's kitchen tino you ma 40% discount omunyu mefe wa hwe me ko last na me kan ho we omo yi wo social media say omo ye kitchen there omo sa no fe pa ndi so omo ni there na chese wadom me ne omo abusuafo ye be share na otwe sene ode ewuku achi na nyam no na esuo na obedi mi show afa hey mi share baby paraka hello me mani kura se mi nimu ma wi anti form for the siko ati metumi dia ko kan kwata se di ni pa cham da se pa me fa me ayinu so de ode ma me je fa so mi se me pe kwa bia mo afiri ade so mo to ya mi sha mo mu da wa se pa ba ju so jeje bye ya mi sha mo omu su ba no no choose na aye de na me kwa ko ma ye yo I was there you wish you na che sene McBrown's kitchen and then by first of all pacho bom shatawale nyuma Akyere Bruwaa you say they have you brains up here hey hey nada shata nyu ni yes I don't think yes I me twa akonya no ko eche na bebo me awe me de me yet betwa wu kule wani baji ene cheche kule mabremu ene tobe sam do kakra of agope but na e ma me no say away bring McBrown's kitchen Akyere Bruwaa McBrown's kitchen bring us all McBrown's kitchen Akyere Bruwaa McBrown's kitchen bring us all yet to kano get it bow so when you no am I in here yet to kano get it bow so when you yeah my share McBrown's kitchen Akyere Bruwaa McBrown's kitchen